It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club. You know, in our work, sometimes we meet situations that are so overwhelming, and we really don't know what to do and how to react. And today's story is about one of those situations. We were recently connected to a comrade by the name Moffat Ncube. Moffat is a war veteran. He was in the liberation struggle with ZPRA. And sometime around 1978, he stepped on an anti-personnel landmine, which left him injured. The problem is, over the years, his leg has been giving him problems, and he said he got a bit of relief when he was paid the 50,000, and he went to South Africa and got medical attention. But right now, for the last 11 months, he has been bedridden because the leg is, it's in a terrible state. You know, he's bleeding and all those kind of things. He cannot move, and he has been in his bed he spends most of his time on his bed, and this situation is deteriorating. Visiting the place, looking at where he stays, you can tell that there is actually a problem in terms of people who look after him, the bandages and the medical attention, and he is therefore appealing for help. For doctors, well-wishers who can help him with financial assistance so that he can get his leg really getting medical attention. It's quite sad that those who fought for our country, most of them are living in poverty, and some of the comrades who were doing nothing during the war but claiming to be in the war are the ones who are benefiting, reaping the fruits of those who went out and sacrificed for their lives and all the things that they did. I just wish that the war veterans' social welfare would take care of these guys, give them medical attention, provide for them where they can, because this is such a sad situation, and he's appealing for help, you know, financial help, medical help, advice on what he can do. So let's hear what he has to say, telling us how he got injured and the problems that he has been through since the last 42 years. Babu Ncube ngaselo ukuthi lina empini lihambe Ngahamba ngo-1976 ukuthi inyanga yakhona angisayiqondi kuhle. Ngasuka lapha ngasuka ekhaya ngaya eBotswana. Ngafika eBotswana ahlala beviki. Sabe sithwala iteke sisiye eZambia. Yeah. Sifike eZambia saqala safikele Nampundu. Sasuke eNampundu basithwala futhi saye kuthiwa kuseMembesi lapho okulo chef khona. Yikho lapho engatraina khona eMembesi. Then from there ngasuka eMembesi ngabuya ngadeploya eTK, 2010 casualty. Kwase kungu-77. Ngasuka eTK ngadeploya eLupane. eLupane yikho lapho engangi-operate khona. So abanye wa-operate lapho eLupane lapha ngoba? Ngamafutha, even though jaha lo Ndlovu ngihambona ilanga lapho ekhuluma kulokhuzeni kaMdali waDebe, owayengukhomanda original commander khona ngale. Kathi kuthiwa mbani Mdali lokhuzeni ujaha lwana? Andrew. Uyangazi la vele kakhulu sikhona ngalesi. Ngoba labantu abanithwalayo besuka eLupane
nguye wabakhethayo ukuthi thola lijaha lolu likambela iBotswana. So ukusidinga ukulimala kwakho wena walimala njani? Lalisiyama ngangisuka e-DK sembuya. In fact ngangikhabuyelele ngangu-recruitment and reinforcement, so ngambuyelele e-DK. uyayenzani? In fact ngangihambela abanye amanye ama-recruit, lamanye ama-comrade ayilimele. So semphenduka ngale, yikho ngaphenduka-ke lalaba. So wahamba usiyathatha futhi abanye khona ngale? Alaba engangihambe labo esasihambe sonke amanye ama-comrade baphenduka masinyane, base besithi salilandela lalaba okuthiwa bafanele baye la majaha ayisiye eBedford. Kuthiwa uzasalu kunjani ulandela labo. So babe se-operate i-Bedford ngabantu be-ANC? Hhayi, kwakungabangithi. Kusho ukuthi ngabe behlangene kwesikhathi nxa ukuthi babehlangene labe-ANC, but hhayi kwakungabangithi kuphela. So yikho khonapho ngisuka khonapho ngathi sachapha ebusuku salala, ngoba vele bekuyizinto kwakhona kwakugcwele vele, ukuthi vele ebusuku ngikubone vele hhayi liyabhubha lonke. So samelela ukuthi kwenze kuse sazohamba sokukhanya. So kulo mgwaqo kuthiwa ngu-fighting road, lakade silokhu kubizwa kuthiwa ngu-fighting road. Ababeucentile amakhiwa omkhulu umgwaqo wakhona. So sasesichaphile ucingo, kwakulocingo, ucingo lwaselunjengalo la kungasela lokhwana sokungapha. Kanti babethethe i-anti-personnel yana bayifaka ngaphansi kulokhuze kokuyisidindi kwesihlahla. So mina nganyathela laphana ngisithi lapha kusefu, lapha kunje, so lapha mana nginyathele ngapha lapha kusefu khona, bese ngiseqa ucingo-ke. Ngathi nginyathela khonapho nde kwangishaya kwakhipha konke, ngasela lutho, kwajikelale isigqoko zonke, ngasala ngala lutho, ngasala nginqunu konke lo mbhobho kwajikelale. So kusuka khonapho sengishayiwe, angahlali ngce isikhatshanyana, ngoba ngathi ngiyakhangela ngisithi ngce ngamalokhu zenadubulayo ngamakhiwa. Ngase ngisithi mara ngikhanda ngathi ngiyaphupha njani, into esithi into iyakhala phansi ngibona unyawo lunjani solumhlophe, lolungakaphumi igazi, bona lumhlophe, sengilimele. Iqiniso lihle ngale pistol. So ngazama ukuthi yayingathi iseduzane, ngazama ukuthi ngiyayithatha njengisiqede, ngehluleka, igazi lakhe laphuma litshaza njengezulu. So ngathi ngehluleka ukuthi ngiyefika laphana, ngathi ngaphela amandla. Amajaha lana abefika, kade befika bakhipha amabhanditsha bambhanditsha. Bathi lapha kusemgwaqweni kucula sichapheni basinyani siye ngale kwakhona, sizalungisa okuningi sesingale. Sachapha umgwaqo la kuthiwa ngu-fighting road, sangale kwakhona. Ngale-ke bafika bambhanditsha-ke kuhle. Asebembhanditshe kuhle-ke okuyilokhu izilokhana kungadubuka kuyaphuma kwazi kule phepha kumbe kulani.
So bona bayabona ukuthi endaweni enje kudubukile, so babuya ngey'kobha behamba siyale kuhamba besemgwaqweni, bafika babona ukuthi la behlanti babekwazi ukubona ukuthi so many kilometers, so many meters. Bafika bayehla kwapha, base bebona anti amadoda lana benithwele kwakukhanya ukuthi hayi kulabantu phela labo abachaphileyo la, base belandela-ke inyawo. Amadoda lana bangigadza phezu kwesihlahla, isihlahla lesomkhomo, yabona umkhomo, bangigadza phezu komkhomo, bambeka phezu komkhomo kwapha, labo bacatsha kwapha, bafika badlula bona makhiwa besiyale, siya phambili. Nasasala lapha, sithe sesibona ukuthi hayi sebehambile, ukuthi sibayekele baze bayiphenduka futhi, hayi sehla sathi singathi siqonda kugwayi, sase siyakhula phambili ngale sathi, sase sihamba-ke salala singakafiki elokhuzeni, singakafiki Dongamuzi. Kusasa kwakhona yikho-ke ekuseni sahlangana la majaha la ayisuke elokhuzeni, ayisuke in fact babesuke emzola, besiya khonale kimi khona ngale. So yikho sahlangana labo-ke, sehlangana labo-ke, hhayi base be-reliefa labana-ke base benithwala bona, sase siya kwindawo bafika wahlala khonapho ngalala. Kusasa kwakhona-ke yikho-ke bacela omunye umama, ukhona omunye umama wangifoma Nancy kaSmith eDongamuzi. Ngikwazi ukuthi but wayelobuhlobo lonkomo, ngoba ngangivele ngimjayele la, vele angizazi ukupharetha khonapho, ngangivele ngimjayele umama wakhona. So base bemcela ukuthi bacela bancedise ukukhipha amazwane la, ngoba yenzisa ubuhlungu abantu ayihambe esithi. So base bewakhipha-ke. Bakhipha ngani? Basika ngereza. Beqeda ukungisika khonapho amakhiwa wafika futhi bamfaka emlindini weombela, bona badisappear. Ngasala ngikwapha, bathe semakhiwa esedlulile bazobuya-ke, bafika bangikhipha. Yena lwana ujaha lo kulokhuzeni-ke wasesithini, hhayi okungcono uye ngaphi, okuseduzane eBotswana la ngapha ngapha kule-disadvantage yani, yakhona kungijayileyo, kusaphinda kuchaya abanye kumbe kuchaye mina futhi, ngapha yikho kungathi kunjani, kusefu, wasesitawu right. So ngakhetha amajaha, wakhetha amajaha abangu-30 ama-comrade engahamba lawo, banithwala bona, babe bengangithwalanga but ngangithwelwe ngamadonki, bona kuphela beyi-defense kuphela. Saye safike eBotswana, asifike eBotswana futhi lakho sangenela phansi le lapho kuchithela khona umanzi amnyama, uthi uyafika phanga ukuchitha nje, akuladamu akulani, phanga ukuchitha nje, kusale kulamagodi kuphela, sangenela khona. So sasesiphansi kakhulu le, sasesikhona salala, sesilele
kwasokulamalanga bese sihambe ngabona apha Nzimbe kwasokuyi 5 days sihamba so base sasesilala sesilele amadonki babuya bawathatha bathukulula babeyathatha babewafake eduze lami khonapho bona benqali angwazi beke ngamasili bafika bawathatha amadonki la yikho lapho abaqalisa khona ukungithwala amadonki atshontsho atshontsho baqalisa-ke ukungithwala-ke amajaha laba ngasela amadonki sebeyiwa asebengamadonki sithe siphambili sezokuthi lento engathi yaduma asebelalelisisa bahamba badinga baze bathola lokhu neBotswana ama-ranger eBotswana basebefika bathi befika laphana bathi hhayi umuntu akwazi ukuthi vele lapho inibhobho alinjani alivunyelwe ukufika layo la sokungcono likhipho oyi-1 asale lalo linalimele khatshana le ukuze njengoba sibize i-PDF ngabe buya la bengatholi linjani likhona lakanye yabo i-ambulance yabo bafika banithwala sadlula safika ikasane yikho angakwazi ukuthi bafika angikwazi ukuthi babesenzani ngoba bafika bangena lokhuza mina ntingangamuva uyabe ungaboni phela i-ambulance ukuthi wena ulele ukuthi kwenziwani so bangena bayenza konke ababekwenza ngasuka sahamba ngaya esibhedlela eFrancistown. So wahlala isikhathi singanani esibhedlela eFrancistown? eFrancistown ngaphambanise ngahlala kumbe 6 months ngoba bekhipha isikhumba lapho befaka la siphume baphinde futhi basike futhi esinye bafake siphume sebethi mana sike sibone ukuthi kade kwenzakalani why isikhumba lesinjani singabambi ncesi inyama zingazihambela zodwa ngahlala kuthathwa lokuze representative lapho nansi esibhedlela. So kuyaba le independence eZimbabwe usuka lapho wena sekulezibutho eZimbabwe uphuma njani esibhedlela uqonda hayi kwathi kungakabi independence ngayi lokhuzene refugee camp liyana eFrancistown lapha tesifike lapha kwasokuthiwa wonke ama-fighters wonke akhona phana kanjani asuke engabuyi lamalokhuzeni ngapha angabuyi lama-refugee ngapha so sathola ngenteke futhi sabiselwa ngaphi sabiselwa eZambia sifike eZambia saye kuseKafuwe avuka ngahlala eKafuwe ngathola kulabanye vele ababehlala eKafuwe ababelimele abanye babehlala eKafuwe ngahlala lapho khona ngale so ngamvuka thola imota sisiye esibhedlela thola imota siye esibhedlela kuthe sokuthiwa sokuza uselamen days sabuya sithe sifika e-airport lapha sehla thola safikile eThembiso lapha sahlala ngaphambi Nzimbe 4-5 days eThembiso sasuka la sayintaba Zinduna safika sahlala eNtaba Zinduna. So ngesikhathi sentumba lapha
kwaba kwesibaleni pentumbane kwaba lesikhathi lapho kwalunywa khona amazanda lezi print abazimbili ngikhona ekuseni bona nti babe ngale ngamva kwethu thina sasingapha kuthiwa eholo saseholo yikho lapho esabaleka khona khonapha so akusithe ukuthi kuhamba njani laphana mina vele ngaba umuntu lwana othanda ukuhlala nje ngingafuni ukuphuma uhambo ngingakwazi ukuthi ngiya so sasizihlalele labangani bamlaseli ngapha sapho ngibona abantu sebeya begijima nti kwakulabanye abarayita ababelimele izandla begijima bethi sokurongwa sorry seyakhuluma ibali libi athi upasi sokusilwa lama-comrade so omunye umfana wasesithina umfana lwana ngikwazi wayevele wayengikhomanda before yakalimali wasesithina laba abarayithi bafanele bayincedisana ama-comrade omunye wasesithi ukuze uyengena khona ngale uthatha umbhobho wakho uzawuthatha njani ngoba vele sobedubulana so thina sasuka saqonda kokhayisa le kuma emaplazini ngapha ngoba sabona ukuthi ngapha emgwaqweni vele hayi akusahambeki vele sebevalile vele emgwaqweni sahamba emaplazi ngapha sayafika kokunye umgwaqo khona ngakho sahamba ngakho sathola ngelinye ikhiwa lalihamba imoto lafika lasithwala besasingitheni sikhonapho ukuthi lasithwala lafika lasichitha lapho elokuzeni duze lemguza lapha lathi lona liyali e-airport lasichitha kwapha sako khamba ke sayangena ku-camp 3 ucamp 3 waya yabona emarobotini lapha amaroboti ku-D-square okay entumbane khonapha so usuka emakhempu lapho qoqa suka laphana sesuka laphana basithatha saye akulamanye amajaha ayevele yangolela imeli ayise lapho elokuzeni Queensburg saya khona ngale Queensburg anti abanye babethe babaleka hambe emakhaya ngapi saye Queensburg kwapha kwakuthiwa kuselido kwakuyiwetela kudala kuthiwa kuselido safika kwapha wasahlala kwapha lakho sahlala siloku amaviki ngisakwazi ukuthi mangaki sesisuka lapha sasithwalwa ke sekuthiwa sesitholela indawo eSiyabani saya eSiyabani sifike eSiyabani safika hawu thola vele liganga nje kwakulamatende wasifakela amatende sahlala ematendeni khonapho kwaqalisa ukwakhiwa amabharaki nje sakwazi mangaki 1 2 3 4 hayi 4 ngoba ngaleso sikhathi sasingathi sibanenganyana kwaqalisa ukuthi khonapho kubuzwana ukuthi manje lapha lizayenzani babebuya abaJoshefu kana ngale bezokuzwa ukuthi hayi liyaphonga uhlala kuphela
hlale kuphela nje lingayenzi lutho ukuthi lingayihleka lokufuya inkukhu lengulube nje into ezingadingi ukugijima. Yikho lapho esaqalisa khona i-cooperative kodwa ivuka usenzele i-cooperative. Kulinywa, kufuya inkukhu, fuya ingulube, lebhawa. Kwasekusithi-ke ngaleso sikhathi-ke lapho sokube njalo kwasekusithi laba ababethiye bethethe amakhosikazi la asebekhulile sebengobaba, kwasekuthiwa amakhosikazi abo abuye azojoyina ngaphansi kwabo ukuthi wena nxa unje, wena nxa wakhipha 500, unkosikazi wakho uyafika ajoyine 500 enalana. Nabanye sasibona ukuthi but lokhu phela umuntu lo kakhiphanga lutho, unkosikazi kabani, kodwa ibhizinisi ayisahamba, izafadalala. Hhayi, kwasekusithi omunye ujaha wasesita ngisakuthiwa kule sikole okuthiwa idaniko, manini ngiyenzani, ngitshaya i-reconnaissance ngibone ukuthi kungene kanjani. Wahamba uthe efika wathola ukuthi hhayi kuyangeneka. Mina ngangigcine ku-grade 7. Engwane khonapho. Ngase siyaqalisa-ke from Form 1 up to Form 4. And then ngapasa ezintathu, ngafeyila lezi ezinye. So from there abuya, sengiqedile abuya ngazohlala eMagwegwe. Hlala Magwegwe, hlala sayizathola imali lelokhuzeni, sayizathola imali yana ubhuti ngalo bhuti wayesekhona wasesithi omncane vele omncane vele njengoba uzithola imali, njengoba usithi unyolo kalukapholi, kungaba njani ukuthi ubuye lapho uzelatshwa? Manje andina-passport. Bathi abantu babuya bela ma-passport la. Ngayitshaya idabu lapho sebenzi ama-crash. Safa eBotswana. Ngihamba ngafika ngale ngelatshwa laphola ngoba la kungahlala-ke sibili ngale almost 8 months, but engangasahlala esibhedlela, ngase ngihlala kubo bhuti, ngibuya ku-check up nje. So ngathi yikho lapho okule kuyimbadlanyana kwakhona. So kathi sinyolwa kuseluqalisile futhi selubuhlungu. Into bani oludingayo kumbe olutholayo sukwazama yini kwezibhedlela lapha lokhali? Hayi lokhali, hayi ukuthi njengoba vele lobo ungaze uhambe bafika bathi hambe ethenga imithi. So wena uphila ngani kathesi? Kathesi bengizama ukuthi ngidinge nje, and singabantu bengizama ukuthi ngibe kufaka nje
ukesintini khona. So uncedo oludingayo wena ngolwani ufuna abantu bekuncedise ngani? Bangancedisa ngokwelatshwa ukuthi nxa ukuthi bangakwanisa ukuthi kube labodokotela zayihlukanisa, kube labodokotela abakwanisa ukuthi eda khonapha ekhaya kumbe awuthi. So ulesikhathi esinganani ulele khona? Kusho ukuthi ngathi sende 11 months. So for the past 11 months you've been bedridden. Nyawo awusavuki. Hayi. Ngakwanisa nje ukuthi ngathi vele ngihamba nqansi siyahola kuphela. But ngiyabuya vele solovuza igazi. Ngoba even kwabanqa ngahlala lulengisa khona yabona igazi lintshaza cha. Usebuhlungu obungaka? Bukhulu. Ukhulu nto umuntu vele lalo soluze lacaka vele kakhulu lokho ukuthi ubuhlungu silinze ubuhlungu silukhulu ngoba isilonda zakho asikhulu asisincinyane. Khulu sibili sihamba la. Yeah, sometimes you really think that you have issues, you have problems, but when you meet such situations, you think that probably yours is a much better problem. And Moffat is in pain. I don't even know where to start. He needs help. Most probably, I think he needs immediately to get medical attention, medical help. Uhlala yedwa ubaba Moffat, and that also really affects his welfare and ukudla nje lokuthi ebe thola bandage and all those kind of things. Looking at this wound, it's getting worse every day, and something needs to be done immediately. We are really appealing to the government, we're appealing to the war veterans, we're appealing to medical professionals and anyone who can help to please help Ubaba Ncube. His number is on the screen now. Now you can get in touch with him and offer whatever you can. My name is Zenzele Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.